Uyu ni mutito wa Kaya. Mutito uyu ukoragwo kaunti-inĩ ithatu ngũrani gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũa-inĩ. Icera ritũ mũthĩ gũkũ mutito-inĩ ũyũ nĩ kũmenya magongona marĩa matabanagĩrio mutito-inĩ ũyũ nĩ athuri a ndundu ya Kaya. Thutha wa thabarĩ ya mathaa maingĩ tũgakinya mutito-inĩ ũyũ kũrĩa tũramba kũnyitwo ageni nyũmba-inĩ ĩno ya mwanya na gũtabania igongona rĩa mahoya kũringana na ũndũire wa Mijikenda. Kaya 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 Similani Chisimila Takavidzo Vinyika Uchigomba Vula ya Pewo Hai Mlungu. Abdalla Swale na Hassan Said Radai arĩa nĩ athuri a ndundu ya Kaya magatunyita ũgeni na gũtwerekeria mutito-inĩ ũyũ kũrĩa mahoya matabanagĩrio na kuona nguo ciao nĩ ngũrani na citũ tukaenda kumenya gĩtũmi kĩa kwĩhumba nguo cia mũthemba ũyũ. Haya mavazi ni mavazi ambayo ni matakatifu kwetu sisi. Mahali kama hapa huwezi ingia na shati na suruali kama hivi tulivyoingia hapo kulio kunakoingia. Lazima uvae namna hii, na hata hivyo muenda mpaka yani suruali zingine zozote lazima utoe. Thutha wa gũkinya harĩa magongona maya matabanagĩrio tukamba kuruta iratũ citũ kuna handũ hakoragwo he hatheru na hatiku. Kaya ni mahali patakatifu ambapo wazee walikuwa wakiona shida fulani wanaenda kuomba hapo, na shida hiyo itatatuliwa kulingana na maombi yao. Athuri aya magatwerethera gĩtũmi kĩa mutito ũyũ gwĩtwo Kaya, ũndũ ũmwe na gũtũhe ũmenyo makĩria wĩgiĩ rĩtwa rĩrĩ rĩa Kaya. Maana ya Kaya, hapo zamani kulikuwa na vita vya kutosha, watu kuuawa na kuchukuliwa mali zao, watu waende. Ndio maana walikimbilia msituni, ndipo ilipoanzia maana ya Kaya. Ni jamii ya Kimijikenda ndani ya makabila 9 za Mijikenda. Jamii hii ilitoka sehemu moja inaitwa Shingwaya, ambako huko walikuwa huko, baadaye wakakosana na kukosana wakaja mpaka wakafika hizi sehemu, hasa Waduruma, Wadigo na Wangiriama wakaja mpaka Kayakwali. Athuri aya magatwerethera rĩrĩa gĩcigo gĩkĩ kĩagũmĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte. Athuri aya nĩ matũnganaga mutito-inĩ ũyũ na gũthĩnja ndegwa njirũ arĩ igongona rĩa mwanya kũrĩ Ngai nĩguo mehererio mitangĩko. Kaya ni sehemu patakatifu katika jamii ya Kidigo, kwa sababu bila zile ambazo zilikuwa zikifuatiwa kitambo ili kukinga, kuponya, hizo mpaka sasa zinaendelea. Kwa mfano, kukiwa kuna kiangazi, sisi wazee hukaa na kufikiria, je, tutaenda kwa makaya zetu tuombe ama tutafanyaje? Na hii no utafanagia magongona maya na nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ ĩrũmagĩrĩrwo rĩrĩa magongona maya maratabanio? Wakati wa maombi ndio hiyo huwa kunachaguliwa mtu, anavishwa kilemba na anapewa ng'ombe mweusi, anapita mbele. Huyu huwa anapitishwa pale, na hakuna mwingine wa mbari tofauti ambaye anaweza kufika sehemu ile ambayo hasa watu wanaenda kufanya maombi. Ni wale wa ile mbari ambao walibuni Kaya ile peke yao. Na toria kũringana na ũndũire wa ndũrĩrĩ nyingĩ atumia matĩtĩkagĩrio kũruta magongona. Hassan Said Radai agatwĩra atumia rũrĩrĩ rwa Mijikenda matĩtĩkagĩrio gũtabania magongona, na tukenda kũmenya hihi nĩkĩ gĩtũmi. Mwanamke hachaguliwi. Na maana kwa nini hachaguliwi ni kwamba mwanamke mara nyingi anaingia kwa hedhi, na hiyo sehemu sisi tunasema ni takatifu. Mwanamke kama yule hawezi kanyaga mahali kama pale. Na kuona ndũrĩrĩ nyingĩ nĩ ciateanire mĩtugo na ũndũire, Said Radai akũria thirikari gwĩkĩrĩra mathomo ma mĩtugo na ũndũire wa ndũrĩrĩ itiganĩte mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Wazee hawa wamejizatiti kuhifadhi mila zetu, na serikali pia nayo iangalie, kwa sababu kuna hii maisha miundo msingi ama maisha mambo leo. Tunaweza kusema kwamba mambo
ya zamani sasa yanaenda yakipotea, kiasi cha kwamba kizazi kijacho hakitajua maana ya kaya ni nini, hakitajua kaya ilikuwa inasaidia jamii kinamna gani. Kwa hiyo basi, ikiwa hata mashule inaweza anzishwa hii elimu ya kitamaduni, watoto wafundishwe elimu ya kitamaduni kutoka pale primary school ama mpaka secondary level ama hata university. Na kuona mutito no wa kiguni muno kuri rurire rwa Mijikenda, athuria ni makaire thirikari kugiriria thukangia waguo niguo nginyagia rira njiaro ingi goka ikagia na ũtaũku wa kihimo kia rurire rwa Mijikenda. Wazee hawa ni wazee ambao wanafanya kazi nzuri ambayo inasaidia hata kizazi kijacho. Kwa hivyo, ombi langu la kwanza, misitu yetu inaharibika kwa sababu inaharibika kwa sababu kuna watu wanaivamia kwa kukata miti. Na sisi hatuna uwezo wa kushika wala kushtaki. Ni serikali ndio iliyo na uwezo wa kushika na kushtaki. Kwa hivyo nilikuwa naomba, kama uwezekano upo ambao najua upo, serikali itupatie msaada wa ulinzi wa makaya yetu. Haha niho ruriri rwa Mijikenda rutunganaga na gutabania magongona kuringana na unduire wao, mari na mwihoko mwene nyaganie kumaigua na gucokia mabataro mao. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kaya Teleza, rĩtwa rĩakwa nĩ Ngugi wa Gatua.